Makeria mari tauni-ini ya Moro onjoria aya a Jua Kali maugite ni makoretwo makeng'ethanira na mathina maingi ta onjoria kuona thirikari cieri itimanyitite guoko kwagerithia riera ria mirutire yao ya wira. Andu aingi mena thina, aingi me street-ini, angi me thutha, angi me mbere, riu tutimenyaga ni atia. Tutire tuona musaada wothe kuma kwi MP kana MCA okite gutwira atiriri giki nikio kindu kile kia Jua Kali ndimuigire kigina. Sijaiona serikali imeshughulika na sisi hata ama kutusponsor kazi ama mikopo hiyo ya nasikia inapeanwa, sijaisikia imepeanwa huku. Sasa ningependa hata si tuangaliwe na serikali. Matariirie thina munene wa wagi wa kiharo gia kurutira wira kuona haria marutaga wira ni ha gukombora ndeto iria itumaga maikare magithamathamaga. Nituiguaga na Ikuru mena iwanja. Haya, Erobago ni mena iwanja. Haya, onambia ici ciokaga cia riri, ici cietagwo cia Jua Kali ri, tutimenyaga ithia mwena uriku. Na tutire tuona, na tuikarite miaka mingi guku. Jua Kali, Moro ni Jua Kali nene muno, no tuko tu scattered. Hari me poster, hari me keep left, hari me peace. Riu tutire kiria handu specific. Riu no nginya tucaririo kiharo kimwe nigetha mundu akiuma ri Nguruoni, Rondiani, Sachang'wan akamenya rathi Moro Jua Kali handu hana haria tekwaga kindu. Onjoria aya maroria atongoria athure a Moro makorwo makimakua tha na kumaririkana kuona ona thengia wao gukorwo makiruta wira uyu kwa ihinda iraya matire mateithiririo gwetha thoko ya indo iria mathondekaga. Hata ukiangalia vijana wenye wako hapa ni vijana wengi, hata ni mtu anakuja akiwa myang sana anataka ajifunze kazi ile kupata material nini, changamoto kama hizo hapa tunakosa material product nini, vitu kama hizo zinakosa sana. Sekta ya Jua Kali ithiete na mbere na gukura guku bururi-ini. Aruti wira a Jua Kali guku mwena wa Moro makienda thirikari ikorwo ikimarumbuia. Handu-ini ha Inooro TV kuma tauni-ini ya Moro kaunti-ini ya Nakuru, nie njitagwo Joel Kimani wa Njuguna.